Dobro večer, poštovani gledalci. Evo, nalazimo se još u jednoj emisiji Argumenta Plus. Po običaju, naše teme su obične ili neobične i svakodnevne. Živimo u jednom teškom vremenu 21. veka, već uveliko, danas je 2014. godina, a mnogi mi posle svih ovih dešavanja na neki način nismo ni svesni da je sada 2014. godina, ni po standardu, ni po organizaciji društva, ni po svemu što se dešava i u našoj državi, ni što se dešava u svetu. Evo vidimo, maltene na ivici su ozbiljni sukobi vezano za Ukrajinu, to znači da je hladni rat ponovo možda na pomolu, još ne znamo ni kako će se to sve završiti, izgleda nam daleko, međutim to je na samo 1000 kilometara od nas. Sećamo se Černobilja, sećamo se mnogih stvari 86. godine koje su došli do naših krajeva i mnogi naši stanovnici su imali, odnosno građani imali si problema zbog te nuklearne katastrofe koja se tada desila. To znači da ništa nije daleko u današnje vreme sve je blizu. Živimo u jednom vremenu savremenog modernog društva, modernog kapitalizma, da tako kažem, međutim društva u kome ima puno problema. Na neki način vidimo da su štrajkovi na svim stranama, to ponekad i ponavljamo. Imamo iza nas istoriju jednog društva kojeg smo, mi koji smo malo stariji, preživljavali. Jedan deo mlade generacije to vreme ne zna, ali zna rezultate tog vremena koji su se dešavali 90-ih i posle tih godina i sada gledaju na neki način jednu urušenu privredu u našoj zemlji pa i u našem okruženju. Tada na vlasti u našoj zemlji do 90. godine bila je Komunistička partija posle Drugog svetskog rata. Ona je transformacijom u višepartijski sistem na neki način minimiziran značaj ili transformisan u neke druge partije. Međutim, ljudi koji su nekada pripadali tome i živeli u tim idealima, da ne govorim ja o njima, a oni će se sami predstaviti. Jedan od njih je večeras naš gost, to je drug Svetozar Markanović. On je predsjednik komunista Republike Srbije. Dobro večer, gospodine Markanović. Dobro večer. Odnosno, druže Markanović, ja se izvinjavam ponekad, ali nemojte mi zameriti ako bude tako. Ja se još jednom zahvaljujem što ste odvojili vreme da doputujete u Suboticu i da porazgovaramo malo o ovim temama koji vas zanimaju i naše građane koji sigurno žele da čuju od vas. Recite mi na koji način sada Komunistička partija ili taj pokret ili kako da kažem, kako je vi zovete, komunisti Republike Srbije, kako funkcioniše, kako to izgleda, da nam nešto pojasnite, jer ja verujem jedan veliki broj naših sugrađana to ne zna. Pa evo, na vašu zahvalnost što sam došao da gostujem u vašoj emisiji, ja uzvraćam još većom zahvalnošću, jer kao što znate, mi komunisti ponekad nismo baš tako rado viđeni, nekako nas mnogi pokušavaju marginalizovati i skloniti sa političke scene da se ne bi čuo naš glas kako mi ocenjujemo i neposrednu prošlost i, što je još važnije, ružnu, reći ću slobodno, sadašnjost i pomalo neizvesnu budućnost. Naravno, koristim priliku da pozdravim građane Subotice i sve slušaoce vaše televizije u nadi da ćemo mi večeras razgovarati o pitanjima koja će zaintrigirati pažnju javnosti i nadam se da ćemo naći zajednički jezik makar oko nekih pitanja. Inače, naša partija Komunisti Srbije nastala je 2008. godine nakon mnogih problema koje je doneo onaj sunovrat koji je doživjela Socijalistička Federativna Republika Jugoslavija, ta nekada najlepša, jedna od najlepših država na svetu u kojoj su zaista 45 godina narodi i narodnosti te naše države živjeli mnogo bolje. Ali kad kažem mnogo bolje, ne mislim ja tu samo na neki viši životni standard, nego ja tu podrazumevam mnoge druge karakteristike
koje čine kvalitet života u svojoj ukupnosti. Mislim da za ovo što sam rekao imam još uvijek milione živih svedoka. Problem je u tome, kao što ste i sami u uvodu istakli, što ima mladih ljudi koji nisu živjeli u toj našoj socijalističkoj federativnoj Republici Jugoslaviji, koji o njoj znaju ili po pričanjima roditelja, a Boga mi, rekao bih, više po pričanju onih koji se trude na svaki način da u negativnom svetlu prikažu tu našu nekada prosperitetnu državu SFRJ koja je imala veliki ugled. I sad ta naša partija je nastala, pazite, na 14. kongresu Saveza komunista Jugoslavije. Mi, komunisti Srbije, smatramo da je tu kontrarevolucija izišla na velika vrata na političku scenu i ja bih rekao da je kontrarevolucija pobedila najpre u Savezu komunista Jugoslavije, ili da budem još precizniji, u saveznim i državnim partijskim i državnim rukovodstvima. I jedna od posljedica takvog razvoja događaja bila je i nastajanje blizu 10 malih patuljastih komunističkih i radničkih partija samo u Srbiji, a možete misliti koliko ih je bilo na prostoru Jugoslavije. Državno Arkanoviću, to je jedno vrlo interesantno pitanje. Evo i ja to pratim, znam za to i nikad mi nije bilo jasno. Da li biste mogli suštinski prokomentarisati zašto se to desilo? Aha. Gde su ti komunisti i zašto odjednom je nastalo to, da ga tako nazovem, razdruživanje ili... Da. Pa eto, rekao sam, znači 14. kongres Saveza komunista Jugoslavije je izveo na otvorenu političku scenu snage kontrarevolucije, a tih snaga je, kao što kažem malo pre, bilo u Savezu komunista. I ti nesporazumi su nastali oko toga na koji način za komuniste koji su željeli sačuvati Jugoslaviju, nesporazum je nastao oko toga kako braniti Jugoslaviju. I onda te različite, rekao bih, i dvolične politike pojedinih grupa uticajnih među komunistima. I sećate se, uzajamno optuživanje. Srbima su krivi Hrvati, Slovenci, Albanci i tako dalje. Hrvatima su opet krivi Srbi i ta uzajamna optuživanja, to je imalo odraza i na raslojavanje među komunistima. I prvi ohrabrujući događaj u tom pogledu bio je formiranje Saveza komunista pokreta za Jugoslaviju. Ali, nažalost, taj pokušaj nije bio dovoljno dobro pripremljen i utemeljen, tako da su nesporazumi i dalje tinjali i onda umjesto da Savez komunista pokret za Jugoslaviju okupi patriotske snage u Jugoslaviji i da se spreči kontrarevolucija, da se zaustavi, da se spreči krvavi građanski rat i onaj čitav sled događaja koji je zaista bio vrlo negativan za sve naše građane svih krajeva Jugoslavije, a čini mi se da je u Srbiji, u Bosni i Hercegovini to bilo možda najdramatičnije sa najvećim žrtvama, ali svuda je bilo. I onda dolazi 2008. godina jer su komunisti Ali zašto taj uspeh nije postignut tada? Zašto nije bilo uspeha u tome da se spreči rat, da ta partija bude jača, recimo? Šta je to dezintegrisalo? Rekao sam malo pre, formiranje Saveza komunista pokreta za Jugoslaviju bio je jedan sjajan pokušaj. Ali nije imao uspeha, ja sam vas razumeo da je on bio sjajan. Nije imao uspeha jer su separatističke, nacionalističke snage bile već su imale prevagu. I ovo jezgro koje je htjelo sprečiti građanski rat nije moglo
da zaustavi te separatističke i nacionalističke težnje u republikama. Druže Markanoviću, da li je jedan deo komunističkih članova komunista blokovski ili grupno se učlanio u socijalističku partiju? Da budemo najkonkretniji. Ne, pa to je vrlo jasno. Ali niste rekli, mislim, pa ipak jedan ljudi to ne zna. Evo da izvinite to kažemo. Što vam skrećem Nema pažnju, problema. Kako je nastala socijalistička partija Srbije? Kako je nastala socijalistička, ova demokratska partija u Crnoj Gori, u Hrvatskoj, u svim republikama? Pa to su sve mahom prevareni, izigrani članovi Saveza komunista Jugoslavije, koji su u Srbiji prevedeni. Mi smo preimenovani od Saveza komunista Srbije, tamo se pridodao Socijalistički savez, u Socijalističku partiju Srbije. I komunisti, obični članovi koji su imali, bili disciplinovani, sledili liniju partije, Bože moj, jeli, i prihvatili su to. To su uradile i druge republike, sve. Druže Markanović, još jedno pitanje. Komunistička partija je imala ogromnu imovinu. I kad biste vi zadržali ime partije, vi ste po zakonu imali pravo da tu imovinu nasledite. Da. Zbog čega opet to nije? Da li je to bilo opasno i za socijalističku partiju i za druge da vi nasledite tu imovinu ili šta je suština? Ne mislim sad na vas, nego na taj pokret koji je tada bio gde ste pretpostavljam bili i vi. Odnosno, kada je reč o republikama, u svakoj republici ove novo formirane, pa reći ću slobodno, pseudolevičarske partije, mada su one sve imale u svom programu socijalizam, privremeno, a vrlo brzo su odustale od te ideje socijalizma, one su bile i pravni sledbenici, a to će reći imovine, one koje je u Srbiji, koje je u Hrvatskoj, i time je Savez komunista Jugoslavije opljačkan. Vrlo malo, mi smo komunisti Srbije jedini, mi smo znači idejni, politički, ali i pravni sledbenici Komunističke partije Jugoslavije, Saveza komunista Jugoslavije, Saveza komunista Pokreta za Jugoslaviju. Mi, komunisti Srbije, jedini smo sledbenici. Ali i mi smo brisali iz registra političkih partija. I mi smo, znači, morali da se preregistrujemo i da postanemo udruženje, da bi sačuvali neko naše sedište partije, a to je jedna adaptirana garaža. I to je jedino što je ostalo nama od neke imovine. Druže Markanoviću, ja ću ponovo da još jednom pa da otprilike da ne uzimamo puno vremena, ali da li ako biste vi ostali dobro organizovani sa tolikom imovinom, da li je to ugrožavalo više-partijski sistem da vi opet ostanete kao jaka partija? Recimo u Rusiji je komunistička partija i dalje bitna. Ne može doći na vlasti, ali utiče na život. Kod nas to nije baš tako. Na trećoj, četvrtoj poziciji, da bome. Pa, pazite, teško je govoriti... Sad ovde najviše pitam za Srbiju, jer tamo nismo imali, informacije nam nisu bile dostupne za druge republike. Vi možda bolje znate, ali tad nama nisu bile dostupne. Ali evo, ja ću vam reći sledeće, da promjena odnosa snaga na globalnom nivou, dakle, privremenim porazom socijalizma u Evropi, pre svega mislim na Sovjetski savez, ali i na ove druge istočnoevropske zemlje, to je imalo direktne posljedice na sva događanja na prostoru Jugoslavije. Iako da nije došlo do tog globalne promjene odnosa snaga na nivou Evrope, Jugoslavija, ta demokratska samoupravna socijalistička republika Jugoslavija, sa svim slabostima kojih je bilo, naravno, jer mi smo bili na putu da prebolimo dečje bolesti samoupravnog demokratskog socijalizma. Mi smo doneli ustav i one promjene ustava 74. godine, čiji je cilj bio demokratizovati društvo. Na najvišem nivou. Na najvišem nivou. I potpuno odumiranje države. Da bome. Međutim, mi nismo imali dovoljno snažne odbrambene mehanizme da sprečimo protivničke snage
da zloupotrebe takav jedan demokratski sistem od strane separatista, nacionalista i drugih koji su i drugih vrsta antikomunista koji su radili naopako. Inače, mi smo uvek to isticali. Pitanje ravnopravnosti naroda i narodnosti. Mi smo komunisti to držali na nivou svetog načela. To je za nas. I šta se desilo posle pobjede kontrarevolucije? Onda su se one stare rane povredile, onda su nastali oni antagonizmi iz nekih prethodnih vremena, znači samo negativna istorijska pamćenja su došla do izražaja, potpomognuta od naših, pod navodnicima, prijatelja iz metropole imperializma, koji su naravno hteli da i jedna socijalistička federativna republika Jugoslavija, koja nije bila neka vojna sila, ali mi smo imali suverenitet. Za svoju odbranu je bila vojna sila. Da, i mi smo imali suverenitet, mi smo bili poštovana zemlja, posebno sa tom našom politikom nesvrstavanja. Nas su uvažavali svi na sve strane u svijetu. I kad je razbijena socijalistička federativna republika Jugoslavija, mi sad imamo marionetske državice koje služe interesima glavnog gospodara za ostvarivanje njegovih geopolitičkih ciljeva, a Boga mi, ko je uništio našu privredu? Pa jesu to građani Srbije, jesu to građani Jugoslavije želeli da bude privreda naša uništena? Vi ste govorili ranije, imate neke članke objavljene, zbog čega je socijalizam propao, recimo, u Jugoslaviji, odnosno u Srbiji? Pa da nam malo ukratko kažete. Pa evo, da vam kažem, ali... Mislim da ste nešto počeli, ali da vidimo jednu observaciju da napravite. Više bi vam tu odgovarao neki dobar istoričar, marksista nego ja, jer ja sam se čitao života bavio tehnikom, ali eto, bio sam i društveno aktivan, a otkako sam penzioner, pa dobro, vi imate veliko ja sam iskustvo po zanimanju samo komunista. A to je bilo pre skoro 20 godina. I šta da vam kažem, ako se traga za uzrocima nekakve, ne bih ja rekao propasti, nego posrtanja tog socijalističkog projekta, onako kako je klasično zamišljen po teorijskim postavkama marksizma, lenjinizma. On ima svoje globalne, ali i lokalne dimenzije. Mislim da su ovdje presudne globalne dimenzije. Znači, ko je predvodio blok socijalističkih zemalja? Predvodio je Sovjetski savez, predvodila je Bolševička partija. I ona je to posle Oktobarske revolucije radila sjajno, uspešno. Zašto to kažem? Pa zato što je od jedne polufeudalne države nastala jedna od najmoćnijih država sveta. I mi naravno imamo jako mnogo prigovora drugu Staljinu, što je, radio koje kakve greške i te greške su dokazane, ali niko ne može osporiti činjenicu, jer drug Lenin je umro odmah nekoliko godina posle Oktobarske revolucije i mi svi verujemo da bi to Lenin mudrije vodio, ali ne možemo osporiti drugu Staljinu da je za vreme njegove vladavine ta polufeudalna, velika, prebogata Rusija postala jedna od vodećih sila u svijetu. I danas pozitivni rezultati od toga su poznati. Putin, on nije, mada kažu da je on bio u NKVD-u neki funkcioner, ali to nije bitno. On je na čelu sada ove Ruske federacije i Ruska federacija se prilično podigla u ekonomskom, u vojnom smislu, geopolitičkom smislu i ne može niko sada reći da ta Rusija nema uslova da u određenom periodu vrati i neke atribute socijalizma. Ja ne znam da li to Ziuganov radi baš na najbolji način, ali ovi drugi, postoji Komunistička partija Sovjetskog saveza, pa onda Komunistička radnička partija Rusije,
Tako da ima tamo snaga koje se bore da i u socijalnoj sferi se reafirmišu neke pozitivne vrednosti socijalizma. Ali da se vratim na ovo pitanje izvorno vaše. Kad je u pitanju Jugoslavija, garantujem da naš model izgradnje samoupravnog demokratskog socijalizma bi i danas napredovao da nije bilo promjene globalnog odnosa snaga na štetu socijalizma. Znači, ako me pitate zašto je socijalizam doživio taj svoj izvesni, kako da kažem, jednu degresiju, pa osnovni je uzrok u tome što su izgleda dogmatske snage u okviru tog socijalističkog projekta bile narasle do mere kad su ugrožavale sistem, a drugo, nisu ni imperijalisti sedeli skrštenih ruku. Oni su izgleda bolje i temeljnije izučavali Marksov Kapital, suprotnosti rada i kapitala, i oni su, čini mi se, bolje primijenili ono što bi mi u tehnici rekli onaj ventil sigurnosti u upravljanju sa masama. Bolje su primijenili. Kad dođe do kritičnog stanja, oni popuštaju. I oni taj socijalni mir, to je čudo neviđeno. Po teoriji marksizma i lenjinizma već je odavno trebalo da ta posljednja faza koju smo nazvali imperijalizmom da bude privedena kraju, ali još uvijek se održava. Još uvijek nalaze moduse da produže svoj život i oni će još mnogo zagorčavati kako da kažem, život čovečanstvu, njegovom putu ka progresu, ka istinskom progresu. Nema istinskog progresa ako su društveni odnosi zasnovani na idejama liberalnog kapitalizma. Znači privatna svojina bez ograničenja i onda večito ostaje na sceni ona podela vlasnik megakapitala i preko puta njega najamni radnik, mislim figurativno rečeno. Da, i šta smo mi komunisti Jugoslavije? Mi smo rekli samoupravljanje. Zašto samoupravljanje? Jer samoupravljanje je sastavni deo ideologije marksizma, lenjinizma. Sastavni deo. I to vrlo značajan deo. Pa zato što je trebalo primjenom samoupravljanja tu najamnu svest koja je stvarana vekovina. Trebalo je na neki način radnika vaspitati vremenom, da bude radnik, proizvođač i upravljač. I mi smo na tom putu ostvarili solidne rezultate, 40 godina samoupravnog socijalizma. Onda smo prekinuti delovanjem spoljnih faktora. I sad na našem lokalnom nivou, zašto je socijalizam u Jugoslaviji doživio takav nekakav poraz koji je, Boga mi, bio sa mnogo krvi i negativnih pojava koji i danas traju? Pa ja bih rekao sljedeće. Mi smo poslije te veličanstvene narodno-oslobodilačke borbe i socijalističke revolucije, mi smo imali jedno jezgro u komunističkom pokretu, izraslo u narodno-oslobodilačkoj borbi i socijalističkoj revoluciji. I tu su bili kadrovi svih naših naroda i narodnosti. I mi smo stvorili jednu zajednicu koja je i po nacionalnom, ali i po klasnom i socijalnom pitanju imala svoje jezgro koje je kreiralo tu budućnost. Međutim, nismo mi imali valjane mehanizme da se odbranimo od delovanja naših protivnika. Mi smo, pogledajte, naša partija je imala 2 miliona članova. A ko su bili protivnici? Pa ja vam kažem, 2 miliona članova i većina tih ljudi bili su čestiti komunisti koji bi bili spremni i bili su spremni da slede liniju partije. I šta se desilo? Zašto je u saveznim i republičkim rukovodstvima došlo do prevage onih ljudi
a na štetu onih kadrova koji su došli iz revolucije, pa nije mogao jedan Đuro, iz Bosne i Hercegovine, Đuro Pucar, da bome, pa nije mogao on biti večiti, pa on je čovjek morao biti smenjen, došli su mlađi, pa mlađi i ti mlađi, nažalost, iako su bili stručniji, ali nisu bili baš odani pretjerano socijalizmu. Mislim, uvek na televiziji je vreme ograničeno, to znači moramo na jedan način, sve je u redu, vrlo ste lepo, nego želim da jedno, malo pre ste upotrebili termin da su to bili pravi komunisti, 2 miliona pošteni i tako dalje. Ja sam postavio pitanje, hoću da ga malo ponovim, ali i da dodam još jedno drugo, a to je, ako oni to su bili, gde su nestali? To znači, jer ako je neko odan, on je ginuo, nekako su nestali, rekli smo socijalistička partija i tako dalje. I drugo pitanje, mi evidentno danas živimo vreme privatne svojine. Za vreme samoupravljanja bio je drugi oblik svojine. I jedno pitanje koje se ovde provlači, ali vi ste novi gosti, novi čovek, imate vaše mišljenje u ovoj emisiji, a ja postavljam, gde je bila radnička klasa da brani svoju imovinu? Evo, to su ta dva Odlično. Pa gledajte, pre svega ovo što je vezano za 2 miliona ljudi koji su bili spremni da slede liniju partije. Pa nisu to bili ljudi na nekom visokom ideološkom nivou. Pa oni bi ovako sa današnje tačke gledišta pre mogli biti kadar koji je, kako da kažem, podržavao komuniste, ali oni sami su bili laka meta za one koji će ih prevesti sad u neku drugu partiju i tako dalje. To je činjenica. Međutim, ponavljam, pravih komunista je malo. Pa šta da vam kažem, naši marksistički centri bili su prepuni, tu su bili ljudi koji su lagodno živeli, jel tako? Da. Gde su oni danas? Nema ih među komunistima. To je zanimljiva priča. Nema ih. To je interesantna priča. Da su to bili ljudi koji nikada nisu bili pravi komunisti. Ali to je jedno psihološko, sociološko, filozofsko pitanje. Znate kako ih ja zovem? To su komunjare. Dok im je trebalo, bili su tamo. Tako je. Oni samo vide svoj lični interes. I idu za tim interesom. A oko samoupravljanja imovine i to, kakvu observaciju imate? Što radnička klasa nije branila? Da vam kažem, zašto nije branila? Tu prevashodno mislim na 2001. godinu, da budemo jasni. Samo ovo. Kad je počela privatizacija nagla. Ako je, ono što sam u početku rekao, ako je Savez komunista bio u značajnom periodu avangarda radničke klase, i doživeo na 14. kongresu i tu posle 14. kongresa taj slom koji je doživeo, znači radnička klasa ostala je bez svoje avangarde. Ne može. Pa zašto danas? Pa danas neki ljudi kažu da mi uopšte nemamo radničku klasu. Jer pod pojmom radnička klasa treba uvek imati u vidu organizovani pokret klasnih, svesnih boraca za socijalnu pravdu. Možda sam malo konkretan, ali opet pa nećemo dalje. Radi se u sljedećem. Recimo, ja ne znam gde ste vi radili, ali aproksimacija. Radio sam u Elektroprivredi, čitav radni vek, nešto malo u Crvenoj zastavi u Kragujevcu, ali... Evo sada, možemo i vaš primjer da uzmemo. Vi ste, socijalizam nije dozvoljavao nikada, ja malo sa ekonomskog stanovišta govorim, da vi budete plaćeni koliko ste zaradili. To znači, on je vama davao jednu platu, ali jedan deo vaše novostvorene vrednosti se akumulirao. On je bio u okviru države i u okviru elektrodistribucije gde ste vi radili. Da, odnos je bio 1:6, najmanja i najveća plata. Možda ta elektrodistribucija nije najbolja. Uzmimo jednu firmu, recimo 17. oktobar ili uzmimo neku fabriku. I odjednom dođe neko marta meseca 2001. godine, kaže: drugovi, gospodo radnici, ova fabrika više nije vaša, ona je 75% državna, 25% imate vi pravo na nekakve otpremnine ili nekakve akcije,
To je tačno bilo, ne znam datum, ali mart mesec je bio, mi se čini čak možda 21. Nije bitno, to je nova vlada koja je tada došla, je donela takav zakon. To prevedeno na narodski jezik je bilo podržavljenje. Jednim potezom. I fabrike su počele naglo da se prodaju sa nekim fiktivnim otpremninama izmišljenim koje ranije nisu postojale. Ne treba to komplikovati. To je bila pljačka. Privatizacija, to je bila pljačkaška privatizacija. Ja ću tu završiti, ali nije niko ustao ozbiljno da kaže ne možete vi fabriku duvana u Nišu da prodate, to je naše, to je radničko. Radnici nisu stali na brani kapije, da brane recimo ili fabriku Beočin ili neku pivaru ili ne znam šta. Evo sad izvinite što sam odužio, ali nadam se da ste me razumeli. Naveli ste vi primjer, ali odgovor je opet onaj koji sam malo pre rekao. Ako je radnička klasa, pa mi smo bili socijalistička država. Radnička klasa je bila na vlasti, jeli nominalno. Ali jedini smo imali društvenu imovinu, druže Svetozare. Kako? Društvenu, tako nominalno. To znači ona je bila na neki način radnička, mi smo imali radničke savete. Mi smo, zakon o udruženom radu dao je radnicima preduzeća na upravljanje. Da. Ali ta preduzeća su bila društvena imovina, opšte društvena imovina. Ne državna, nego društvena. Društvena, tako je. Društvena. Prema tome... Između ostalog radnička. To je upravo sada odgovor pomalo i na ono pitanje, jesmo li mi bili izgradili u potpunosti tog radnika da bude svestan da je on taj koji participira kao vlasnik te imovine? Nismo. Ostala je prevaga one najamne svesti. Da što manje radim, a što više da dobijem platu. Ili mada, to je bio zakon, ja se sjećam, pravili su šale na račun toga kako je naš radnik bio zaštićen bolje nego bosanski međeda. Bio je donet zakon da se ne sme ubiti med. Duže Svetozare, vi ste sigurno to bolje od mene znate puno. 50. 60. godina masovno su pravljene fabrike u svim malim mestima, u velikim, podizana industrija. Statistika pokazuje da je stopa rasta bila 8, 10, 12%. Investicije u toj Jugoslaviji su bile i 40% od bruto društvenog proizvoda. Sad imamo 7, 8%, 9%. Fabrike su pravljene u najmanjim mestima, a da ne kažem koliko smo imali industrijskih centara i na neki način se zemlja razvijala i narod je srećno živeo. Šta odjednom se to desilo da se to slomi, taj jedan, da ga nazovem pomalo idealizam, jer narod je tako živeo. Vidite, ne možete nikad izgubiti iz vida da i tada je postojala jedna međuzavisnost tih privreda u regionalnom, evropskom pa i u svetskom nivou. I slom od te velike ekonomske krize kojih je bilo i dok smo mi bili socijalistička država, a naročito ove posljednje ekonomske krize, one se direktno odražavaju na stanje ekonomije i privrede u malim, naročito nerazvijenim zemljama, mada smo mi tada važili za srednje razvijenu zemlju. I mi smo, što se rekli, bili već postali jedna industrijska zemlja. Da. Čak smo u jednom trenutku kao demokratska otvorena zemlja i dozvolili da naši radnici idu za boljom platom, ne znam, u Nemačku se išlo mahom, išlo se i u druge zemlje, u Francusku, u Švedsku i tako dalje. Znači, mi smo razvijali jedan sistem koji je dozvoljavao da ljudi vode računa i o svojim ličnim interesima. Međutim, ovo vaše pitanje ne može se na njega odgovoriti zašto, pa zato. Ne može, nažalost, mnogo su stvari složenije, ali očigledno da avangardna uloga partije je slabila, a jačale su one druge snage u Jugoslaviji. Pazite, mi smo imali ono shvatanje da mi jesmo izveli i socijalističku revoluciju, postavili temelje za
izgradnju socijalizma. Poznato je ono ograničenje, ne može više od 10 hektara zemlja i ostale oduzimana je neka imovina nekim bogatim fabrikantima ili bilo je znači tu možda pomalo i ultralevičarenja i toga. Ali šta je onda poslije bilo? Mi smo onda rekli nalazimo se u fazi prelaza iz kapitalizma u socijalizam. I mi nikad nismo uspjeli da pređemo potpuno iz kapitalizma u socijalizam, nego je uvijek bio na snazi taj neki dualizam. Jeli? I bojim se da takav jedan idejni stav o prelaznoj fazi nije bio pravilan. Trebalo je reći, izveli smo socijalističku revoluciju, postavili smo temelje za izgradnju socijalizma i mi sad gradimo socijalizam i približavamo se asimptotski nekom besklasnom društvu, to je neka daleka budućnost. I šta smo mi doživjeli? Kontrarevolucija je rekla, pa evo, vratimo se na vreme sadašnje. Oni, ja kažem, svi koji su na vlasti, pazite, ko je uveo kapitalizam u Srbiji? Milošević. Nije Đinđić. Kad je došao Đinđić, onda je to bio onaj kontrarevolucionarni stampedo, ali kontrarevolucija je trajala i za vreme Miloševića. Pa hoću da vam kažem od kraja 90. godina. Danas svi ovi koji su rušili ono što smo imali od socijalizma, a oni su na vlasti, kažem, od dolaska Miloševića na vlast, tu počinje, ali naročito od 2000-te. Jer do 2000-te mi smo imali onu tihu kontrarevoluciju gdje je bilo i elemenata socijalizma, a 2000. godine nastaje kontrarevolucionarni stampedo. I onda je baš sve. A sada ti koji su zbrisali, oni sada, pazite tu galamu oko borbe protiv korupcije. Pa kako je došlo do toga? Pa čini mi se da je ovaj Zdenko što brani Miškovića jednom negdje tamo kad su ga pitali, kaže pa šta hoćete? Mišković nije uradio ništa protivzakonito. Sve je uradio po zakonu liberalnog kapitalizma. Ja sam nešto mislim, majko mu, pa ima tu istine. Ima u tome istine. I evo sad borba protiv tog. Ja jedva čekam da neki dinar se vrati u budžet po osnovu tih koji su opljačkali. A kaže, poštena privatizacija. Nema poštene privatizacije. Sve su privatizacije pljačkaške. To mi komunisti tako ocjenjujemo. Sve. Duže Svetozare, advokati moraju da brane svoje klijente, tako da vidjet ćemo šta će biti kraj priče što se tiče gospodina Miškovića. Recite mi, kakva je saradnja komunističkih partija ili takve observacije na nivou bivše Jugoslavije? Imate li nekakvu saradnju? Ja mogu tu da iznesem samo pohvale na račun komunista Srbije, nas komunista Srbije. Mi, komunisti Srbije, smo inicirali i to i dalje živi saradnju komunističkih i radničkih partija na nivou Jugoslavije. I mi okupljamo. Sada trenutno predsjedava toj koordinaciji Socijalistička radnička partija Hrvatske. Inače, mi smo prve 2 godine predsjedavali. Imamo neke početne rezultate. Nije to sad Bog zna šta, ali tu je. Znači, mi komunisti Srbije, Socijalistička radnička partija Hrvatske, Savez komunista Bosne i Hercegovine, komunistička partija Jugoslovenska, komunistička partija Crne Gore, komunistička partija Makedonije i odbor komunista Slovenije. Znači, tih 6 grupacija. Mi smo održali već 6-7 sastanaka koordinacionog odbora i na tim sastancima mi smo uvek imali neku glavnu temu o kojoj smo raspravljali. Mi smo, recimo, jedna vrlo značajna tema je bila
jugoslovenski komunistički radnički pokret u prošlosti, u sadašnjosti i u budućnosti. I tu je bilo, zaista tu ima sjajnih referata. Ja sam tada dao neko uvodno izlaganje, pa smo uloga pokreta nesvrstanih u današnjim uslovima, jer su oni radikalno drugačiji od uslova koji su bili kad su Tito, Neru, Naser, kad su stvarali pokret nesvrstanih, u Beogradu i ranije. Tako da tu nama komunistima Srbije sledi jedna pozitivna ocena kao inicijatorima. Dalje, mi i Nova komunistička partija Jugoslavije, tamo je pokojni Branko Kitanović dugo godina bio predsjednik, mi smo vrlo aktivni u međunarodnom komunističkom i radničkom pokretu. Prisustvujemo tim sastancima i mogu reći da svi ti sastanci, ta savjetovanja na nivou svetskom, na evropskom nivou, na regionalnom nivou, tu Grčka ima najznačajniju ulogu, tu se okupljaju partije i na raznim tim kongresima pojedinih partija i tu se usvajaju sjajna saopštenja, rezolucije koje stavljaju u fokus neke značajne događaje u svetu, koji imaju odraza na ono što će se dešavati u pojedinim zemljama. Da li taj međunarodni pokret ima neki značaj uopšte i koliko je snažan, jer stvarno, ja verujem da gledalci ne znaju, ne znam ni ja. Evo sad ću reći jedno doduše moje lično mišljenje. Sva ta saopštenja, rezolucije su prekrasne. Međutim, ja lično nisam zadovoljan sa onim šta se posle tih grdnih rezolucija i savjetovanja i stavova dešava u praksi. Kakav je pozitivni odjek tih savjetovanja? Mislim da stepen korisnog dejstva od tih savjetovanja još uvijek nije dovoljno dobar. I mi komunisti predlažemo da se razmisli o formiranju 5. komunističke internacionale. Ne da bi ona pravila greške koje je nekad pravila, i prva, i druga, i treća, i četvrta, to je onaj Informbiro. To je uvijek bilo dosta onog dogmatizma koji je pravio i štetu u međunarodnom radničkom pokretu, nekim svojim dogmatskim stavovima. I mi znamo, recimo, sećamo se rezolucije Informbiro i negativnih posljedica od toga. Međutim, kad sve saberemo, vrlo je korisno što Međunarodni komunistički radnički pokret je aktivan. Moja ovako malo zamerka, ne bi od toga da pravim sad neki veliki kapital, ali mi baš ne prija mnogo zašto najmoćnija država sveta danas od ovih socijalističkih zemalja, mislim na Kinu, na komunističku partiju Kine, nekako možda ne daje doprinos radu Međunarodnog komunističkog radničkog pokreta kako ja to mislim sam. Ja se prisjećam. A kako vi gledate na Kinu? Pa, pazite, meni prija... Komunistička partija je na vlasti, je li tako? Naravno. Meni prija da je ta velika revolucija Kineske komunističke partije koju je predvodio Mao Tse-tung i koja je dala onaj početni zamah da ta zaostala, gdje su milioni ljudi umirali godišnje od gladi u Kini, da nastane jedna zemlja koja je prosperitetna. I sećate se bilo je tu isto ultralevičarenje, crvene brigade. Pa posle se pojavio Deng Xiaoping pa kaže nije važno da li je mačka bela ili je crna, važno je da lovi miševe. On je time hteo da pošalje poruku moramo biti malo uspešniji u privredi. I Kina je zaista to ostvarila, tu svoju neku uspešnost u privredi. Međutim, meni kaže jedan bolji poznavalac, mnogo bolji poznavalac od mene stanja. Kaže, znaš li ti, Markane, tako mene zovu, kaže, koliko ima milionera u Centralnom komitetu Komunističke partije Kine? Naravno,
mi znamo da Kina nije još izrasla. Ona jeste za petama Sjedinjenim Američkim Državama u ekonomskom smislu. Pa to je ogroman kapital kineski koji se plasira u Sjedinjenim Državama. Sjedinjene Države duguju u Kini. Jeste, to je tačno, ali recimo u Kini je dominantno ako je to komunistička zemlja. Suština komunizma je da nema velikih socijalnih disproporcija, odnosno razlika između ljudi. Vi ste sad rekli da ih ima u... Mislim, jer to su osnovni principi komunizma i socijalizma. Ima tih razlika... Razumete me šta hoću da vas pitam? Kako da ne? Ima tih razlika koje već polako... Možda ja kao čovjek od 84 godine pomalo sam sa nekakvim malo zastarelim shvatanjima, ali i meni tu neke stvari smetaju. Ali treba se nadati da će ta moćna država, ta država sa kulturom ogromnom i tradicijom i mudrošću, i meni se recimo dopada taj njihov stav. Oni su također mnogonacionalna zajednica. Bog zna koliko tamo živi naroda i narodnosti. Ali oni imaju jednu filozofiju koja kaže nek cveta 1000 cvetova. To znači nije istina da jedna takva mnogonacionalna država ne može biti prosperitetna. Evo, to je dokaz Kine da može. A mi u Jugoslaviji nismo uspjeli da napravimo i da harmonizujemo naše odnose i dozvolili smo da protivnici poseju zlo. A kako komuniste spremiti da mogu da se bore, da sprovedu, kako vi kažete, klasnu borbu? Evo kako. Nama komunistima u Srbiji imamo znači dva problema. Razjedinjeni smo, imamo još uvijek 10-ak malih patuljastih komunističkih partija. Nije članstvo. Članstvo vrši pritisak da se mi ujedinimo. Mi smo pre 10 mjeseci dali jednu od naših inicijativa za to ujedinjenje. I to je išlo dobro sve dok nismo počeli da razgovaramo o razlikama. Znači, postoje stvari gdje smo mi identični, sve te partije. Postoje stvari gdje smo vrlo slični, ali postoje stvari gdje smo bitno različiti. I sad šta sam ja otkrio, to je moje ovako neko, u razgovorima sa predstavnicima svih tih partija, da neke partije deklarišu se da su marksističko-leninističke, a onda malo zagrebeš i vidiš da je tu i nacionalizam. Ne može, komunista je internacionalista. To je njegovo osnovno opredeljenje. Ako je internacionalista, onda je on zastupnik ideje ravnopravnosti naroda i narodnosti. Ne može drugčije. Međutim, onda tu malo pa izađe na vidjelo brat je mio koje vjere bio, samo nek je Srbin. Mislim, ne može tako. Ovamo se prodaje za si komunista. Ne može tako. Mora se na jedan pravi način braniti nacionalni identitet svakoga od naroda i narodnosti koji žive na prostoru Jugoslavije. Naravno, i srpskog naroda koji je još uvijek najbrojniji narod na ovom prostoru i to je normalno. Prema tome, ja kao Srbin iz Bosanske krajine od pamtiveka, ja znam kako treba braniti ugled i čast srpskog naroda. To nije tako što ću biti šovinista prema ostalima, nego to je da budemo mi Srbi kao najbrojniji narod, da služimo za primjer, a ne da dozvolimo nekim grupama koje nam krnje ugled kao narodu. To važi i za ostale narode, i za Hrvate, i za Slovence, i za Albance, i za Mađare, i za sve ostale. Svi tako treba da se ponašaju, a zna se to kako se brani ugled svoga naroda. Časan ugled, Druže Svetozare, ja ću jednu rečenicu da pročitam da bismo nastavili razgovor u pravcu u kom želim da vas pitam. U izvesnom smislu sve što je Marks napisao svodi se na nekoliko poražavajućih pitanja i konstatacija. Kaže, zašto se kapitalistički zapad, koji je stvorio i akumulirao nezapamćeno bogatstvo,
pokazuje nemoćnim u prevazilaženju siromaštva, gladi, eksploatacije i nejednakosti. Koji su to mehanizmi usled čijeg delovanja ogromno bogatstvo manjine po pravilu ide rame uz rame sa siromaštvom i gubitkom digniteta većine? To je suština svega prethodnog. Gde je to? Zašto se kapitalizam na ovakav, iako je bogat, neminovno, čak... Sam naši glavni teoretičari, Marks i Engels i svi oni koji su sledili njih u oblasti teorije marksizma-leninizma su dali mnoge odgovore na konkretna pitanja. Ali suština je u sljedećem. Priroda kapitalizma, priroda koja je zasnovana na tom njihovom svetom načelu profita, Mr. Dolar je i čojstvo i junaštvo. Znači, suština je u tome što stalno je profit taj koji ga tera da zagađuje čovjekovu okolinu. Više nije pitanje samo socijalno, nego je pitanje opstanka planete. Pogledajte u sferi ekologije šta se dešava. To nisu sad priče za malu decu, toliki naučnici iz oblasti ekologije upozoravaju decenijama. Ali na katastrofalne na katastrofu pred kojom se ja ne znam da li ste čuli za ovog našeg Ducija Simonovića. Da, jesmo. Da. On je napisao jedan članak, mi ćemo ga objaviti u ovom posljednjem listu Komunist. Kapitalistički nihilizam. On je do temelja razgolitio prirodu kapitalističkih društveno-ekonomskih odnosa. Pa čak je, iako je on komunista, on je čak rekao da u smislu onoga što se zove civilizacijski hod, čemu svakako mi možemo da damo pozitivne poene nekom izvornom hrišćanstvu, izvornom muhamedanstvu, izvornom tamo ovo što u Indiji imaju budizmu i tako dalje. Možemo, jer svi ti pokreti religiozni, oni su u svom korenu težili ka stvaranju pravednijeg društva, jer Bože moj, mi smo svi pred Bogom jednaki, jel tako? Ali šta se onda desilo? Sve te naše religije i svi ti pokreti ideološki, ideja liberalnog kapitalizma, ovo što smo rekli, dolar je gospodar, on je vrhovni Bog, nema drugog Boga. I onda su se te sve religije prilagodile vladajućim strukturama i napravile odstupanje. A to je isto i u socijalističkom bloku. Ta odstupanja. Lako je da čovjek koji je u suštini ima zdrav koren, da ga određeni uslovi naprave da nije baš tako zdrav, nego da malo oboli. A vi spomenuli ste malo prije, to me zanima da nešto kažete ako možete. Ipak nije svejedno da li jedna komunistička partija deluje kao vi recimo u bivšoj komunističkoj, socijalističkoj zemlji ili recimo partije koje deluju u kapitalističkim uslovima. Kakve su njihove observacije, kakve referate oni podnose kad imate te sastanke? Evo, ja ću vam reći. Zadnje savjetovanje komunističkih i radničkih partija sveta održano je u Lisabonu prošle godine. I tu su došle do izražaja određene razlike koje se zapravo svode na sljedeće. Da li komunisti mogu i da li umeju da naprave jasnu liniju razgraničenja sa svim modalitetima idejnim i političkim i ekonomskim sa desnicom i pseudolevicom. I pokazalo se da je taj sindrom paktiranja nekih komunističkih partija i u bivšim socijalističkim zemljama, to je primjer možda i kod nas pomalo, a i u kapitalističkim zemljama gde postepeno su poprimili neke stavove koji odudaraju od onog
izvornog marksizma-lenjinizma. A marksizam i lenjinizam ne treba shvatiti kao zbir nekih okamenjenih dogmi. Naprotiv, to je jedna teorija koja je živa i koja za svaku istorijsku fazu ima dijalektičke odgovore na sva pitanja koja su interesantna u svim sferama života. Tako da, to je sad, te razlike su tamo došle do izražaja, tako da se čak nije usvojila ta završena rezolucija i sad će na Kipru biti dorada te rezolucije da bi se stavovi ujednačili. A mi, komunisti Srbije, sada kažemo tu razliku, to razgraničenje treba napraviti tako što ćemo promovisati ideju o revolucionarnom marksizmu-lenjinizmu. Kad kažem revolucionarnom, ja ne mislim obavezno na oružanu revoluciju, mada u datim zemljama, u nekim uslovima, kao što je bila Kuba ili ne znam nija, i naša socijalistička revolucija tada, ali danas ne. Jeli? Revolucionarni poduhvat teorije marksizma i lenjinizma je, čini mi sada, imperativ kako odbraniti ideje čistog marksizma, lenjinizma u svim onim oblastima kojima se bavi komunistički manifest i ostala dela. U ovim modernim uslovima. U ovim modernim uslovima. Kako odbraniti? Jer napadaju marksizam, lenjinizam, pa ne znam da li ste čuli predavanje Dačićevo na ovom univerzitetu Trend. Megatrenda, jes. Šta je govorio? Pa on je čekao jednu besmislicu, sram ga bilo. Izvinjavam se, ali to je, kaže, najdoslednije komunistički manifest sprovode zemlje Evropske unije. Pa šta to znači? To znači on je digao beli barjak. Pa dobro, on je recimo dao intervju jednom listu, da li Špiglu ili nešto, i pitali su ga, dobro, znaju da je on bio nekad član Saveza komunista, iako mlad čovjek, jeli, on ima vremena još da uči, da sazeva, ali, boga mi, bio je predsjednik vlade do juče, sad će biti potpredsjednik, jeli, znači visoki funkcioner. Kažu da su ga kandidovali za Nobelovu nagradu. Nema on pravo, komu daje pravo da on ocenjuje i da daje takve skandalozne ocene da najdoslednije... Evo, Družan Markanović, još jedan tekst koji je vezan za marksizam, pa da se nadoveže na vas. Da. Kaže, težnja kapitalističkog sistema ka moći i profitu pretvorila je čitave nacije u porobljene kolonije, a ljudska bića u igračke kojima rukovode ekonomske zakonitosti izvan njihove kontrole. Donela je nezapamćeno zagađenje, masovno gladovanje, strah i užasne ratove. Ja jednostavno mogu da kažem sve to što tu piše, to je suva istina. Sad bi se to moglo obrazlagati. Ali htio sam oni koji brane kapitalizam da iznesem samo šta ljudi kažu vezano. Pa da, pa sve je to istina. Mada ima nekih teoretičara liberalnog kapitalizma koji vrlo oštro kritikuju liberalni kapitalizam, ali da bi ga održali u životu. Mi ovdje u ovoj emisiji radimo dosta na tu temu, imali smo i par gostiju oko globalizacije, neoliberalizma i tako dalje. Radimo mi na tom pitanju apsolutno. Međutim, ja bih hteo da vi još jednom na neki način možda kažete još jednu observaciju, da li i kakva je vaš osjećaj, da li komunizam, komunistička partija imaju mogućnosti da negde recimo se vrate na vlast ili da imaju veći uticaj na društvena zbivanja, na privredu, na organizaciju društva i tako dalje i tako dalje. Ili je već definitivno to slabo? Nikako. Pa gledajte, da budemo realni, mislim. Komunističke ideje su i dalje superiorne. Evo ovaj citat što ste vi malo pre pročitali. Pa tu samo pitanje je sljedeće. Da li mladi ljudi koji su ovako, to je jedna vrlo čudna pojava. Da li vi imate mladih ljudi u vašoj partiji? Oprostite. Malo. Evo, da budem iskren. Evo recimo napraviti jednu observaciju sve ovo. Da budem iskren, malo.
I upravo je možda to jedna od najvećih naših slabosti, što nemamo dovoljno mladih ljudi. Naravno, ima tu nekih odgovora kojima se može opravdati takvo stanje. Recimo čime, evo baš mene zanima. Da, evo, pa ako sam ja mlad... Ja vaše drugove pitam ponekad na tu temu. Ja sam mlad čovjek, recimo, mada imam 84 godine. U redu, tako se osjećate. Da zamislimo, jeli. I u današnjim uslovima mogu li se ja zaposliti, ako ne bi neka partija me podržala pa da me u neko javno preduzeće smesti da ja tamo, mogu li se ja zaposliti na bazi nekakvog svog znanja? Mogu, ali vrlo teško. A ako se i zaposlim, ja moram slušati tog gospodara, ja nemam puno pravo da kao slobodan građanin budem kod nekog privatnika u radnom odnosu, a da ovamo budem društveno aktivan kao komunista. To je vrlo teško. Mi imamo primjera ljudi koji nam dođu i kažu ja bi vrlo rado, ali znaš, ostaću bez posla i pribojava se. To nije glavni uzrok. Glavni je uzrok što je prevladao. Evo recimo, ja se vraćam na svoje vreme. Ja sam od 15 godina otišao u partizane. Ja sam bio lični pratilac pokojnog Avde Hume, 2 mjeseca do duše samo, kad smo oslobodili Sarajevo. Moja generacija, mi smo u 45. godine jurišali na nebo. Nije bilo... Drugo je vreme bilo. Pa da, drugo je vreme, da. Ali hoću da vam kažem da okolnosti koje danas imamo, ne produkuju skojevce kakav sam bio ja i moja generacija, nego produkuju neke ljude nezainteresovane, oni samo gledaju nešto što je on i malo tu oko njega. I to može biti produktivno za neki kraći rok. Ali zašto mladi ljudi ne misle šta će njihova deca, šta će njihova unučad? Druže Svecore, molim vas da budemo realni. Vi imate sada više penzionera nego radnika. Ogroman broj nezaposlenih. Vi imate standard koji je nikakav. Nemojmo mi govoriti o budućnosti, govorimo o sadašnjosti koja je vrlo loša. U Srbiji, u čitavim jugoslovenskim zemljama i u mnogim kapitalističkim, veliki broj ljudi živi loše. I još negde na zapadu mi vidimo demonstracije, one, da i možemo ih čak nazvati i klasne, ljudi nezaposleni pa se protiv nečega bune. Evo, ja vas pitam posle 5. oktobra, kad se masovnije u Srbiji neko pobunio? Slabo, ništa. Onda nema krize, je li tako? Ima krize, nego je jednostavno stanje duha takvo koje se stvara ipak već 25-6 godina, je takvo da zapravo ljudi su izgubili želju i volju da se bore, da izađu iz tog beznađa. Pa dovoljno je primjer ovih posljednjih izbora. Dovoljan je. Na šta su, pa ja vam kažem, 50% ljudi koji su izašli na izbore glasali su verujući da će sada biti nešto bolje, da ćemo dobiti ulaskom u Europsku uniju ne znam ni ja šta, da će gospodin Vučić pohapsiti ove neke tajkune i da će u budžet napuniti pare. Ja mislim da su to sve prazne priče i ljudi su glasali protiv nekih svojih političkih ubeđenja. Verujući da će biti nešto bolje. Ajde da ja verujem da će biti bolje, ali... Vidite jednu stvar koja je nepravda koju svi vidimo, nezavisno što ste vi, kako rekao ste, malo pre tehnički više obrazovani od ovog drugog dela. Ali recimo, da li je normalno, Marks je govorio, sva otkrića na ovom svetu treba da budu korisna opšte društveno. Recimo, evo uzmimo mobilnu telefoniju. To je korišćenje etra i nekih otkrića. Recimo, sad su nastale multikompanije na bazi toga, a recimo da je ogroman broj ljudi izgubio posao i na zapadu, ne samo ovde. Da
ta IT tehnologija mu izazvala čak i velike troškove u običnom životu, jeste ona popravila određen komfort što svi mi imamo, da li je to internet, da li je to mobilna telefonija, da li je to televizija ili bilo šta. Međutim, u nekoj observaciji Marsove i Lenjinove, odnosno marksizma, je bilo da je to opšte dobro i da će svima biti bolje. Međutim, vi imate sada da u Kini 500 miliona ljudi živi super. Ja to ponavljam već drugi put. Ali vi imate 600 koji žive, su još gladni. Vi imate u Evropi gladnih ljudi, vi imate u Srbiji gladnih ljudi, vi imate u Bosni, na celom Balkanu, a da ne govorimo o Africi. Da li me shvatate? Gde je tu? Jer tu je moto bio marksizma i socijalizma. Vi ste ovde kao predsjednik Komunističke partije Republike Srbije. Ja vas zbog toga sada, evo, otprilike pri kraju ove emisije i pitam. Da malo nam oko toga kažete nešto što bi se sigurno razmišljate o tome, pretpostavljam. Ona su jako komplikovana i ona se nalaze i u ekonomskoj, i u socijalnoj, i u psihološkoj, i ne znam, u svim sferama čoveka i njegovog duha i njegove spremnosti da nešto prihvati ili da ne prihvati. Naravno, egzistencijalna pitanja su izbila odavno u prvi plan. Borba za golo preživljavanje. I ta borba za golo preživljavanje, ona redukuje kriterijume o kvalitetu života u svojoj ukupnosti. To sam, čini mi se, na početku rekao već. I sad,